Taplok bro, pada sabah special ko 98 YouTube channel itu zat mobile repairing. Taplok bro kadika phone kadika Nokia, one time step. Te I customer I yang kadika phone hapur ba isa jan menin sejan, menin Sunday. Sejan te yung ka phone ngayon padam lang ha umma, soft to te yung pempit lang se umma ka on tang ba ka mera ka screen tang dawa check ni tapi I pelok ni pi te lami Nokia teru. Yang penibay pi kala kalame tama display pat lang display pat ka light jang display pat kan merah ni idang te kat R.00 te la ini te perlu bro akan di video te kamno bagan fix ka problem tadi ka phone te sampai lang ipi kamno kabiang nabiang terakam janga sabata lang pi te gini lang lagi hardware LCD long tu shot no LCD itu te perlu bro akan di video tak no bagan fix ka problem tadi ka phone but I customer lang tama bangan lang trebah kam abayang te perlu bro te nganong bang niara te saya pilang pi mah te perlu bro pi ini ni LCD connector uladu kini pon abu ni pon tengah seperti way ar lai sau sun pon hakani udu ni pon tengah scratch kini bang harus jumper kini te rada jumper untuk ka salong hi ka phone ka sama ni ka laidu te perlu bro te nganong bang niara te ngan sedang dok kam tulam tengah ai bakam stand dak mah te perlu bro cakap phone hani ru ka lame te ka display light ka long te ni kala calu tapi ini ai ti bajen awak bateri lai inte te ka for lai inte te perlu bro kum dak terakan tengah ka biang biang te perlu bro te bro ke sibun ke jarmu ipi bapi lai subscribe ka YouTube channel juga te bak ke sibun kum dak terakan tengah ka biang biang tapi saya comment lang te ka phone terlalang successful te perlu bro tapi ini tapos bro ka display lai lu ne lang tani tapos bro tang tay kentin tak besibun ke besi jarmu ipi tamam no ko sa phone sampai apa description unang